Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam, intay ibasa ti umuna a Samuel, Kapitulo 16, versikulo 7. Ngam kinuna ni Yahweh kan kuana, di mo kitaan ti kinagwapo kan kinatayag na, saan nga iso ti pinilik. Ti pagbatayak, kat saan apagbatayan ti tao. Kitaan ti tao ti akinruar alanga, ngam siyak kitaak ti puso. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan a may tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Sino di kinasarita mi Jeruar, bakit? Jayman baro akaarubat ngayo. Saan ka di naggapuda iji kabangibang nga ilik? Wan, isuda gayam ti agab-abang ije balay di talikod ti balay tayo. Umay nga rod bumulbulod iti martilyo, tatarimaanan da kano jeri daw da. Ay. Di mo papulutan. Panagropro padalagan kat saan na mapagtalkan. Wan nga rod lakay, kaslasaan nga agdigdigos. Awan pa nagtalkaw kadagiti baro akaaruba. Ang mga nagtatakaw da kita. Lakay, awan mo ti kaaruba tayo amayat amang ipabulod iti martilyo. Saan na tayo pa nga mingamam mo kay? Apay nga tadagiti tattao ditoy, lakay. Pangatwan pababaan da kakitaan. No lumabasak, agkikinita da. Kasta talaga, bakit? Nausam da pa'y nga agchichismis. Saan mo ida tultuladen, bakit? Makabirok ka lang iti kaapam na tuladam ida. Ayan na ngayon dagiti anak ta. Adda amin araramidan da. Kunak alipasan da pa'y trabaho da, sa dagay ayam. Ala, inak nga rodan agluto. Sikan ti makaam mo dito ay. Adamat gayang baro akaaruba yung maray. Wan nga rod, may saa pamilya da kita. Nakita nga rod, madamadamot nga agdaldalos di tarubayan da. Umay bumulbulod je babae iti martilyo, angam, jak pinabuludan. Apay ko mapabuludam, apay amam-mom. Saan nga rod? No ngay pamilya ti kriminal da kita. Ay na, agpapada tayo gayam iti panunot. Nagningisit kan nagkukutong da. Kasla, hay, jakman amo. Talaga nga, tilang adalaangan kat sandan ang mapagtalkan. Hay, kinunampay. O, apay day taigam mo a papel. Aglaw na kamin mare. Agpirma ka man, ta si katikaw maker ko. Kasta? Si kalang ti kayat ko apagpirmaan mare. Jak kayat dagiti daduma akaruba ta. Napili kamot nga rod ano kasta? Wala mare. Sa anak basta agtalag iti jak unay ka-close. Naimbag nga aldaw mo. O, apay? Umay ka kumapadiguan. Nagparti kami ngamin iti manok. At to'y Ay, wen gayam. Siyak ni Lily. Jun matinagan di asawak. Agkakaaruba tayon. Wan nga rod. Umay kanto ay ijabalay min o adawayam. Wan to. O sige, mapanakon. Sige. Agpadipatigo. Ang mga nuadda sa bidong dayto impadiguna. Sabay awan si daan tayo. Kat makapabisin jay lutlutuan ni... anya tinagan nun? Lili ka no. Kahit, anya ngay bakit? Si daan tan aday ta impatiguda. Oho, nungay adda sa bidong na. Kas kalag bibisin. Nawan mo't siguro. Ay sos, saan mo asidaan? Kahit, ano ngay? Ipasidak iti aso Anya? Nungay matay ta. O di awanan. Tila pampanunutin ba? Ay di mo sagsagitan kunak. Inak ipakan ka dagiti aso. Ay sos! Ay, sayang! Naahalam gaya man, Jailon mo. Adda ka manon. Imbag taada nagko-maker kan ka. Adda, si kalang ayat at dagayam na. An-anwam ngay dahil ta akwarta. Di mong damagan. Sa apay kuma,
Tasaan mo abos-busan iti awan kaas-kaskan na. Ay, pumanaw ka man ngamin. Dinakbyangan iti kayat kong aramidan. Makaumat iwalis awalis. Una yun, isulatan ti aramidak abinigat ti agwalwalis. Kunak to mga minkan ka, apukanen tanday to'y Melina dito'y likod ti balay. Ay sos, pagpupudutan manenday ta Amelina. Mabanugak nga rod nga agwalwalis. Josefa, Oh, si kamot gayam. nakita ngamin ang mahilig ka iti masetas. Iso nga ikan ka man. Ha? Ay, iwan, talaga mahilig ak. Oh, anya masetos dagita? Nagingina dagito'y aklase. Aya, Dahil tinalabaga ti bulong na, saan mo unay asibugan ha? ah, kasta aya. Ay, sige, imulak dagito eh. Ado pa'y ngamin taramidak. Ano kalat mo? Ado pa'y timulak a masetas. O may kalat ta mga alay jabanhay. Sige. Sige, inakwan. Sige. Ay. Unay kamutan. Inikan na ka lang nga rodin. Di ka pa imot nag-thank you. Pambarak ko mga thank you ngay. Ipadlaw mo mat, akayat mo apapanawan. Ha, si kamot tinangibaga kanyak. Asaan arumbang apagtalkan day ta bamai. Kitamot nga mina. Nagdaan di suot na. Wow! Nagpintas matanday taterno abado kan sapatos mo, Mare. Wana? Ay, naalam mo jelon mo? Wan mare, iso anak kapabaro ako ni itibado. Imbag ka pa eh. Agyamanak ka mare tagapukan ka, nakapaglo na. Awan anyaman na, Mare. Di magasak dito'y balayo, tanakitak dagiti nagpipintas ang masetas di taparaangan nyo. Nangalaam ka dagita, kat nagngingina dagita ang masetas. Impadawat ni Lily. Sino alili? Jay asawa di kaarubak di talikod. Aya? Ado ti mula na akasta? Ado siguro imay nakmat inikan. Kunana pa'y, ano kayat ko ti masetas, mapanak laang di tabalayda. Pakpakawan ti umas asidag. Ni, apay? Kat nukas lamang gagamod dagita. Aya? Apay anak ko namday na. Ngamin, dilimabas na minsan ni kumparem di tabatog ti balayda. Kalata nagsakit ti tiyan na. Aya? Ay na, Mare. Saan ka nga umas asidag ka dagita a pamilya? Ang mga nugamudan da ka. Nakaturog ka din dagiti ubeng, bakay? Madamang agrev-review da. Kunak nga rod asaan da unay nga agpuyat. Adda amin nga min honor da. Iso nga agad adal da na imbag. Wen nga rod, imbag ta nagagatda nga ag-eskwela. Iso asikalakay, agtrabaho ka anasayaat. Tapno makalpas da iti panagadal da. Wen bakay? Aggagagita nga agbangkag para kada kayo a pamilya. Nalabsam di bangkag ni Paul daw. Apay aya. Nagado timula na si ka. Makapaapal. Aya. Sigurado nga ado ti malakwan na. Ay, diamot bangkag ko. Jakon minulaan. Ta makapasadot mo't ngamin. Ta nagbaba ti presyo. Wen nga raw. Makapawan ganas. Supay adayo ti makaado iti apit na. Ay nalakay. Agis eskwela mat gayam dagiti anak dagiti kaaruba tayo. Classmate ni Gigi J inauna nga anak da. Kastaya. Nalalaing da ka nung agkakabsat. Italaag mo't Kanayon da ka nung amin nga agbasbasa. Saan akas kadagiti anak ta? Aday tala TV kas kada gadget ti sangsangwin da. Ay kat basol mo matlayang Apay ngamin ngayon katangam iti gadget da. Di da pa'y amo ti tumulong dito balay. No saan mo ida nga ibaon kan ungtan, sandan nga agkuti. Si kaman ngamin. Inram mo ida iti kasta pa nagbiag. Sige, agsusugal tayo manan. Ay namare, sa anak pa'y amakisugal ita. Tainak man tulungan nila kay kuya bangkag na. Ay na, agmula kayo, katawan mo titudo. Adamot danong dita irigasyon. Amam di asawa ni Lilay. Apay. Ay na, naggagat si ka. Iso tinakaado iti naapit. Oh, kasta? Wun,
Sige, Mare. Panawan kan dito, ya. Urayom laangan dagiti kakadwam nga agsugal. Bilibak at talaga iti pamilya ni Lily. Tapay, Mike? Binigat amakit-kitak nga agtintinulong da. Dagiti anak da, aglinlinis da, kabayatan nga aglutluto ni Lily. Kandi asawa na, masapa amapan iti bangkag. Nadlaw mo matgayam day ta, bakit? Saan da nga agap-apalakay? Saan akas kadagiti kaaruba? Agpipinnukaw da nga agpapamilya? Abay, di mo ayam adlaw. Kanayon niya agpadpadigo ni Lilay. Gamsi ka, ipakpakan mo lang iti asaw. Kunamot ngamin nga da sabidong na. Sayang dagit itod na. Mababainak nga rod lakay. Tapulos ajak man la inik-ikan ida. Ni kumarim anora ako nam abis friend mo. No adda kwarta na. Kaslawan amam mo na. Isupay ti mang perperdikan ka iya abagatan. Wen nga rod. No nakasango kanyak, nagmayat dagiti ibagbaga kan ipakpakita na. Ngam no nakatanlikod ak gayam, perperjen na kon. Ni, papanan nyo? Domingo ita. Mapan kami man makimisa kadagiti anak ko. Ay, Domingo aya ita. Wan. Umay kayo Intayo makimisa. Ay ikaw. Mapanak man dita kantina. Kalpasan na, inak makisugal. Da kami kini kumarek anura. Da kayo laangan ti mapan makimisa. Ne, papanam. Ay kat mapanak ag trabaho Domingo, adda trabaho. Adda, mapanak ta isupay di tangtan ko. Ay naagi na nakakumamot Uray Domingo laang. Si kakit di ate agina na. Uray aldaw ti Domingo. Mapan ka magkisugsugal ken makichischismis. Pagliwliwa ak laang man. No siya, mapanak ag trabaho. Agbiro ka kiti kwarta. Sige, innakaon. Agawid ka masapa. Wen, Amangan numakiin-inom kantumanan kadagiti barkadam. Sapay nakamotor ka. Delikadong. Amangan numadisgrasya ka. Oh, pare. Mare, mapan ka di ospital. Itamot laang. Apay, pare. Intaray mi ni Mario. Na disgrasya. Anya? No umay dito'y balay day ta, Josefa. Ibagam nga awanak, Makita man day nga ugalim. Itataag ka sa pulan day tagayim mo. Di mon kayat asangwan. Sigurado nga umay umutang ti gastusan day ti panaka-ospital nila kay na. Namin anunakan at tinulungan. Hindi naglun ka. Agtal na ka man. Nagalas lagid din ay ati ugalim. Saan ka apudno agayam? Mare Nora! Mare! Mare! Apay ngayon mat sumungbat. Saan mat anak kalaktiri daw da? Ay, padasak manan nga awagan. Mare Nora! Mare! Ni kumarim a Josepa daytoy. Kaya't kala ko makasarita. Mare Nora! O anya, nagawi doon? Ay, di ka lamabain iti day tangar aramidam. Sigurado nga umay umutang day jay. Kat? Ay, jak laki di kata pautangan. Di nanto pa'y mabayadan. No saan mo ta makapagtrabaho nila kay na, kalpasan na disgrasya. Rumwar kan dita. Ay, mangibabain ka. Nakita ka naggapo ka iti ayan ni Kumarim Anora. Nagbayag ka pa'y nagtuk-tuk-tuk. Wan nga rod. Ngamjak man amo. Awan samot tao. Ay, wen gayam. Nadamag mi tinapasamak iti asawam. Kat, kumustan ngay? Iso nga rod anapanak di tabalay ni Mari Nora. Tagpatulong ako kumakan ko na. Di ka madanagan. Ado ti gagayam nila kay ko ija munisipyo. Kan uray pa'y dita provincial office. Mabalin da kayo nga irekomenda kadagiti mabalin a makatulong kada kayo. Kasta? Wen di da kay mabalin abay-bayan. Ngamin, agkakaaruba tayo matan. Ay na,
Agyaman na kada kayo, Lili. Jak lanam namaan ada kayo nga agasawa ti makatulong kada kami. Itataka sa pulan mi ti tulong. Lakay, mabalin mo ti rumwar dito ospital. At damat lang na diskitar mo, pinagbayad mo. Tinulungan dak dalili. Ay na, nagsaya at dagayam a pamilya. Ide, ibagbagam ang nagdadakas da. Ay, wan nga rod lakay. Ngam, saan mat gayam? Ni kumarik anora. Awan, ilimlim mga naksamot. At dapay imay ijay balay. Agsingsingir ito utang na. Gaputa siyak tinagpirma ako maker na. Siyak itan ti singsingiran da. Oh, makitam da ita. Impasubo na kan. Saan mo't kaya mapudpud no agayam da dya kumarim? Awan nga rod lakay. Anyang ingarod. Bay amlatan Kat inton makarwar ka dito ospital. Agpa Thanksgiving tayo. Ayaban tayo dalili. Tinapod no agayam saan amarukod iti langa ngamket di iti nasaya at apanakilangan na kadagiti tattao iti aglawlaw na. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan anay tampok diti programa tayo. Dala kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kata kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kata kayo amin.